Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tsamisha, ke a le amogela go semoya ka Dr. Makgabo ebile ke re mošate ke kgale re boletše. Ke rata go dira reading e ke dirago ke ya yona be ke re le go mo go yona gomme ka yona ke tlo bolela ka dilo tše 4 tše di tlo diragala ka gare ga bophelo ba gago yona be ke yona ye. Ge e le gore ke mathomo o tsena lenaneo la rena ra go amogela go semoya gomme re kgopela gore o ska lebala o subscribe o like channel ya rena o kgotle notification bell gore ka motlha re uploada di-new videos o kgone go tseba ebile ka mo comment section o ka nna wa commenta go ratile commenta eupša re kgopela comment tše di botse re kgopela comment tše di na le tlhompho di na le lerato ka mogare di laetša lerato ka mogare ge re dibala re šale re thabile o se ka kgotša di-comment tše le ge re dibala then re thoma goba kore re a nyama ke comment tše le gore ra di kgopela. Okay, dilo tše 4 ke tlo bolela ka dilo tše 4 tše le gore di ya go diragala yona bekene gomme ke tlo noma ke ntše ke go advice gore na dilo tšeo ka di diragala o ka dira eng goba ge e le gore ke dilo tše le gore o swantše tše action o ka tša action ya mohuta mang. Okay, ya mathomo nka go botša gore ntho mathomo e tlo diragalang ka raphelo ba gago mo bekeki ke dilo tša tshwane di-changes go ba le diphetogo ka raphelo ba gago. Diphetogo tše di leng gona ke ntho e la gore go na le ntho e le gore e tla mafelelong ya fela e ka ba ntho e le gore bo bereka ka yona it is coming to an end. E ka ba ntho e le maybe business ya go ga e bereke gabotse o bona o ka re business yawa or something and ebile ntho e ya go tshwenya go mohlomongwe e ka ba le ntho e la gore o tloga mo o dulang gona o dula to a new place or mohlomongwe mo go berekela gona o ya go bereka mošomo mongwe gape o mo itseng goba department e itseng goba company e itseng. Go na le ntho e re tlo fela ka raphelo ba ebile ntho e ka no amana le relationship ya gago maybe relationship ya e tla mafelelong ya fela e ka ba yona friendship o e ka ba something se e le gore se ka mo family ntho e le gore e tla mafelelong ga ona control ya yona ga ona ntho o tla go e dira ene ke bona e le gore o motho e le gore o bo sa rate gore ntho e fele ntho e fitlha mafelelong ene ke bona e o affecta ntho e ke bona e le gore e o dira gore o palele ko robala gabotse bošego o tlhobaele too much ene pelo ya gago e ba botlhoko ebile so ke tlo go botša gore o se ka kwa botlhoko ntho ngwe le ngwe e na le nako ya yona so go na le nako ya go thoma dilo go na le nako e le gore dilo di tshwanetse di fele di fitlha mafelelong go na le nako e le gore lerato le santse le be gona go na nako e le gore nako nngwe go tla manyami go na le nako e le gore re a thaba go na nako e le gore re a lla jwale le jwalo ke bophelo ka mokgwa boleng ka gona go na le tše re ka kgona go di change go na le tše re ka se kgone go di change so ntho ya botlhokwa gore wena o swantse o ithute go controla di-emotions tša gago ene o ithute go accepta ene ke potše gore ge ntho e fitlha mafelelong ga se gore ke mafelo a lefase ga se gore ke mafelo a di-opportunity ge ntho e fitlha mafelelong ke nako e le gore santse fitlhe ka yona and go ra gore go na le something se sengwe se se kaone sa go phala ntho e le be go diragala se e le gore se etla ka raphelo ba gago so ntho e le ka setle ka raphelo ba gago ge ye ke ngwe se tle e fela ke ka mokgwa dilo santse di sepele ka gona ye santse e fele ye nngwe e kgone e tla mo go wena so wena ntho santse o e dire gore controla di-feelings tša gago se ka botlhoko and then o be ready for se e leng gore se tlo tla ka raphelo ba gago gore ge se tla gona se kgotse le gore emotionally o gabotse o thabile energy ya gago ke e botse ke e positive gore ntho e tlang e kgone go tliša positive energies ka gore ge e ka re e tla kgotse le gore wena o nyamile o sa balabala ka ntho ela e fetileng then obviously ntho ela ge e tla e ka satla as a positive energy e tla tla as a negative energy ka baka la gore ka mokgwa le gore wena o tla ba o e attractile ka gona so accepta situation ka mokgwa e leng ka gona and then ka nako go ebile ka no ba lego go kgotse le gore o tlo kwa something se le gore se tlo nyamiša mme motho le gore o gaufi le wena wa mo tseba motho then o kwa ba setse ba re o tlhokofetše and then wa kgotse le gore ntho e tlo koša botlhoko ke potša gore motho le ge a sepetše mo lefaseng le ke re phela mo go lona le la senama le nka se mmone ka matlho ka mabedi mara ge ke nyaka mmona ka the third eye nka kgona go mmona ge ke nyaka go mmona through my intuition goba ke rata go bolela le ena through intuition yaka ke tla bolela le ena ene o tla nkwa le ena ke tla kwa ga bolela le nna ke potša gore through these thoughts through your mind's eye or your mind's ears o tla mokwa ga bolela le wena so ke potša gore motho o ile lefaseng la semoya o tla ba gaufi le nna ka nako tše tšotlhe ga nyaka go nketela a ka kgona go tla a tlo nketela
So sa botlhokwa gore wena o santse ke thute gore na ga motho a le gaufi le wena o tlo tseba jang gore o fitlhile o tlile go nketela gore o kgone go bolela le yena. And sa botlhokwa gape ke gore le wena o ke thute gore o bolele le yena, o mo invite ka ra bophelo ba gago ka re ga a sepetse mo lefatsheng and then wena o se wena motho la gore o fela o bolela batho le ba fetile mo lefatsheng, then ke bothata. Go ya ka ena o tla itša ka gore maybe wena o mo tlhanametše and ebile a ka sa tlhola a sa tla go tlo go tlhola. And then ya bobedi ntho e le gore e ka diragala ene e le gore o tshwanetse o tšee action mo go yona, ke šetše ke boletše ya mathomo ka re go tlo ba le di-changes ka ra bophelo ba gago. So ntho ke tlo go botšang yona ke gore ke nnete changes tšeo di tlo ba gona, so wena o tshwanetse o ke kgwetše le gore o ka re ga situation e le gore o kgona go tšea the right decisions goba bile o kgona go accepta those changes tše e le gore di tlo direla ka ra bophelo ba gago. And then nka go botša gape gore ntho ya bobedi e tlo diragala ke ntho e le gore go na le ntho e le gore e tlo ba revealed to you, ntho e le gore o sa tlo itseba ka wena, o sa tlo tseba ka yona goba o sa tlo ekwa. Mohlomongwe ntho e ke ntho e le gore ke sephiri se le gore sa le sa diriwa kwa morago kua gona batho ba dirile taba yeo gomme ba utela yona kore ba e fitlha, so o sa tlo tseba ka yona taba yeo e tlo fitlha mo ditsebeng tša gago. And-e ge e le gore sephiri se ke sephiri se e le gore mohlomongwe ntse gona ntho e diragetse maybe ke ntho e le gore e koša bohloko, e expect e tlo diragala, but ke nyaka gore ge e fitlha mo ditsebeng tša gago e se ke ya dira gore e go disturbe, e go fe stress, o palela ko robala ga botse bošego kgotsa go robetse o santse o tshware ke boroko o nagana ka yona gantši le gantši. So o tlo kwa ka yona but try go controla di-emotions tša gago. Okay, and then go na le ntho gape ke tlo go botšang yona ntho e le ya gore ba re keng o se ka ba le ntho ele ya go ba le go goga maoto, cause ke bona motho e le gore o rata go postpone dilo, ga a santse a dire dilo ke ntho e le gore ga ke tla dira ka morago, ga ke tla dira go sasa, ke tla dira neneng, tlogela mokgwa owe ga se mokgwa mo botse. Ntho o ya o ditela, ntho o e dira gore di-blessings tsa di se ke tša tla go wena ka nako e tshwanetse di fitlhe ka gona. O goga maoto too much, change mokgwa owe, dira dilo ka nako, ntho engwe le ngwe o e dira ka nako ya yona. Ge o kgonagala e ba motho e le gore o plana dilo tša gago every day, maybe thapama ba bošego o planela for tšatši la tomorrow, o ipotsa gore tomorrow ke santse ke dire so, ke dire so, ke dire so, then o tla bona a gona ntho e la gore o tlo kgwetša e le gore gona lotse le gore o santse o di dire wa ba le di-postpone ka gore o tla ba o planile go planela lo tša gore a rebile wa bolela gore okay eng ke tlo e dira ka nako e so, eng ka nako e so, then lo tša di tlo no sepela gabotse tša bophelo. And then ntho engwe ya boraro e le gore ke tlo go botša ka yona ke ntho la gore mangwele a gago ba tlo tla mo go wena, ba tlo bolela le wena, so ntho kgole kore o bakwe ga ba bolela le wena. Ke ithute go theeletša intuition ya gago, letswalo la gago ge le bolela le wena, go ka re santse o ye somewhere kgotsa le o thoma o bathake lona letswalo lela goba o bona someone o thoma bathake letswalo, then go raya gore go na le bothata. Go ka re santse o ye somewhere wa thoma o bathake ke letswalo, then ke molaetša o tšwa go badimo ba gore mo yang gona ga se mo e le gore wa nyakega, ga ba o nyake mowe goba mo yang gona go na le ntho e le gore yo diragala e le gore e tlo go tshwenya mo moyeng goba e tlo go koša bohloko goba o kopana le mathata, o seke wa ya mowe. Go ka re santse o dire something letswalo la go betha, then stopa o dira ntho o e dirang, ka baka la gore go ka no gapeletša go e dira yona ntho e newe o tlo bona diphiri tše e le gore ga o tshwana o di bona ene o tlo kwa bohloko. So stopa gane jalo, ka gore ge o tlo bona diphiri tšewe ntho e ka senya dilo tše dintšhi ka bophelo ba gago, e ka senya segwera sa gago le batho ba o phelang le bona, e ka senya relationship ya gago jwale le jwalo. So wena ntho santse o e dire kore o bakwe o theeletše mangweleng ga ba bolela le wena, ba tlo bolela le wena. Ke setse ke tlhalositše gore ba re go na le diphiri tše le gore o sa tlo dikwa, diphiri tšewe o tlo dikwa from batho ba bangwe, batho ba bangwe ba o utetše tšona, and tše dingwe diphiri o ka di bontšha ke badimo ba gago, mangwele a gago ba ka go bontšha tšona ka ditoro, ba ka go bontšha tšona gape ebile ka yona intuition e la ba bolela le wena ba go botša gore 1 2 3 ya diragala. Go ka re kopana le motho wa re mo lebelela immediately ba thake letswalo, then go ra re motho o na le bothata, e ba away from motho owe, ke molaetša o tšwa go mangwele a gago. Go ka no ba gaufi le motho o tlo ke tshola, ke ntho engwe nyaka gore o e dire. Okay, and then ya bo 4 ke ntho e la gore go na le di-blessings, go na le matlhatse le matlhono tše le di tla tla ka ra bophelo ba gago yona bekeng yona yeke. So wena ge dilo tše di fitlha mo go wena
and then ntho ya botlhokwa kore o swanetse o gopole o leboga modimo ka di-blessings tšeue. Di ka tla jalo ka tšhelete, di ka tla jalo ka lethabo, di ka tla jalo ka peace ka bophelo ba gago, di ka tla jalo ka mošomo, di ka tla jalo ka business opportunities. Ge di fitlhile tsona di-blessings tšeo mo go wena, ntho e botlhokwa e o santse o e dire kore o laete kerese ya gago o leboga modimo ka tsona blessings tše di tlile mo go wena. Just nefsa o tšhole fase o fe badimo ba gago mangelo ao a semoya, mangelo a gago o ba fe ka mokana ga bona, ka moka ba ba lego mo leseding, o ba leboga ka tsona di-blessings tšeue. Gomme o tla bona mo blessings di tla tla mo go wena. Ka mehla ke thute go ba le o be mokgwaola wa gore ge ilo tše di botse di tla mo go wena o di leboge. Nako nngwe re a bereka but ngwaga ebile o kgona go fela, motho a senke a nagana gore a re ga a kwa tsamaya rapela a leboga modimo ka yona salary e nela. Instead re phela re lela everyday re salary tša rena ke tše dinnyane. So nako ngwe a re ke putšhuna ge e be ke sa bereke yona salary ene le gore ke a inyatša ka mehla ke re ke nnyane, a nna ke be ke tla ba ke itša kae, ke be ke tla e fa ke mang. E ka ne ba ile nnyane but o kgona go phetha mabaka a mangwe, bana ba kgona go ja, o kgona go patela dikoloto. So nako ngwe ke thute mogolo wa go leboga. The more o leboga modimo le ena wa bona gore wena wa leboga, o appreciate dilo tše le gore o fa tšona, and then o tla go fa go feta mowe. And then o ka kgotsa le gore maybe wa bereka but mohlomongwe ka baka la dikoloto tše o nago le tšona, then o feel ka re salary ya gago ke nnyane, and maybe o tryile gantšhi go bolela le batho ba berekang le bona ba kgopela ba o okeletše mogolo, and then ga o kgonagale. Ke tlo kgopela gore ntho santse o e dire ke ntho la gore o checke tsona dikoloto tša gago dingwe le fase, o bone gore na ke eng ilo tše le gore o ka leka o di kgatha goba ka mokgwa o spendang ka ona, ke eng leng ilo tše le gore o ka di hafola for now, maybe wa di fa few months goba few years gore 1 2 3 ke tla emanyana ka tšona, then ke upe ke tše tšhelete ke spenda mo go tšona, ke kgone go hafola dikoloto tšela. Ke tlo thoma ka tše dinnyane, ge ke fetša se senyane ke tla go se segolonyana jalo le jalo until ebile ke tlo šala ka tše digolo fela. And gore a re go šala ka tše digolo fela, then o kgona go patela extra every month, then o bola di-interest rate tšela, then dilo tša bophelo di thoma boela sekeng. Ka gore gantši mathata a re ba lona ngwaga goba kgwedi ka kgwedi ke dikoloto, ngwaga ka ngwaga ke dikoloto. Ke yona tlhobaboroko mo go rena. Dimpho modimo o re file, di-blessings o re file tšona, tšhelete o re file yona, o re file mešomo, but then bothata kore ge re hwetša tšhelete ela, ebile tšhelete la before ebile ka fihla ka pankeng re tla ba re setse re spendile, tla ba setse re dirile dikoloto mo le mo le moke. Ge e fihla ka pankeng fela, nna moka ke dirang ya tswa e patela dikoloto tšela, ke šala ke sena selo. A re ke thuteng go leboga, le ge ka be e nnyane tšhelete enela, but a re ke thuteng go leboga. The more re lebogang ke mo e le gore modimo lena o tla bula menyako, dilo tše di botse tša tla ka ra bophelo. O tla kgwetša mafeletša o kgona go kry-a mošomo e le gore o kgona go fa tšhelete e kaone go feta yela, goba mohlomongwe business ya e thoma go gola. Go ena le business le ona e bege go modimo, e bege go mangelo a gago. O ba botse ka business ya o ba kgopele gore ba itiše, e growe, e gole. Mohlomongwe ka lela matšatši bile o tlo kgona go bona ebile business ya bile o kgona go hira motho o motee goba ba babedi, o ba thuša ka mešomo mo e le gore le wena o tla ba o ntse o dirang, o ba patela tšhelete le bona e tla ba thuša ka go rekela balapa la bona dijo. So go ka kgotsa le gore o na le wa ke pereka, and then go bereka then o aima high, and then o bolela le modimo wa mmotša ka di-plans tša gore wena o plana go dira 1 2 3, o plana gore one day o bone ebile o hirile batho ba bakete 5 people 10 people ba 50 people jalo le jalo. Modimo o tla tla business ya gago e tla gola, and ka baka la gore wena o na le di-intentions tše di botse ka yona business ewe, that's why e tla gola and ka speed gore wena o kgone go thuša batho ba bangwe, because ke intention ya gago ya gore o kgone go thuša batho ba bangwe ba ile gore ga ba bereke ba kgone go hwetša mešomo. So go na le di-blessings tše di tla tla mo go wena bekeng yona yeki, e ka ba salary ya gago ye le gore wa e tseba, e ka ba something se e le gore o bo se o se letele, goba e ka ba something se e le gore wa tseba ka sona gore se etla mo go wena o ntse o se letedi. Make sure gore o leboge and make sure gore o se šomiše ka tsela ya maleba. Ke tšona dilo tše 4 tše e le gore ke be ke le tshwaretše tšona bekeng yona yeki re lego mo go yona, gomme ke le lakaletša mahlatse le mahlogonolo. Modimo a le dire ka go loka. Thobela.